Yes, tubahaye ikaze rero kuri Umunota TV official ndetse n'umunota.com. Aka kanya turi mu karere ka Musanze kuri stade Ubworoherane, namaze kubera umukino w'umunsi wa 14 wa shampiyona y'u Rwanda cyangwa se Rwanda Premier League. Umukino ikipe ya Musanze FC hano nyine yari yakiremo ikipe ya Al Hilal Omdurman muri Sudani. Wari umukino w'iyi kipe wa 11 kubera ko nyine hari imikino itakinnye, ariko ku ruhande rwa Musanze yo yakinaga umukino wayo wa 16 n'umukino warukomeye. Umukino wari ku nshuro ya mbere ikipe y'Abanyasudani ikiniye kuri iki kibuga. Umukino waje gutangira amakipe yombi akurikirana ku rutonde rwa shampiyona, nubwo Musanze yari yakina imikino myinshi, kuko Musanze yari ya 8 mu gihe Al Hilal yari ya 9. Al Hilal ifite amanota 20 mu gihe Musanze yari ifite 22. Umukino rero urangiye mu kanya gato cyane, ikipe ya Al Hilal bigoranye cyane, ibonye amanota 3 n'igitego cyayo kimwe. Abanyamusanze n'ubundi ibitsinze uyu musore Katembo Rubira yaje kwitsinda kubera igitutu nyine cy'abakinnyi b'ikipe ya Al Hilal imbere y'izamu ryayo ku munota wa 74. Ibi bivuze ko ikipe ya Al Hilal Omdurman izamutseho amanota 3, igize amanota 23, bise bigorana umwanya ko yo isiza ku mwanya wa 8 mu gihe Musanze yo ije ku mwanya wa 9. N'umukino navuga wa gatatu ikurikiranya Al Hilal Omdurman ibona intsinzi nyuma y'imikino itandukanye yatsinzemo Gorilla ndetse na Gicumbi. Umukino kandi ufite byinshi warusobanuye kuri ikipe ya Al Hilal, kuko mu minsi ishize yigeze gutakaza imikino ikurikirana. Rero ni igihe cyayo cyiza cyo gufata amanota cyangwa se gukusanya amanota mu makipe atandukanye uri kugenda bihura, cyane ko imikino iri imbere aha ikomeye. Ifite umukino wa APR Football Club, ifite Rayon Sport, ifite El Merreikh. N'imikino itazahera muri uku kwezi kwa Mutarama cyangwa se muri uku kwezi kwa mbere, bivuze ko yari ikeneye amanota kuri aya makipe nakwita ko yayorohera kuruta yo navuze haruguru. Ari nayo mpamvu nyine nayo yakinanye ishyaka rikomeye. N'umukino nyirizina utari woroshye kubera ko ni ikibuga gikunze kugura amakipe atandukanye, cyane cyane nk'aba Barabu. Umukino rero watangiye ku isaha saa 9, wayobowe na Dushimana Eric wari wungirijwe na Ntwari Salum ndetse na Jabari Stote. Watangiye ikipe ya Musanze itinyuka, ikipe itigeze na gato ikinira inyuma, yasatiraga yatakaga, umukino wagendaga ubona ko hagati mu kibuga agapira gatembera, ariko kandi uburyo ubwageragezwaga imbere y'izamu nabwo bwari bwinshi. Ariko cyane cyane ku ruhande rw'ikipe ya Al Hilal Sports Club yagerageje uburyo butandukanye, ariko kandi iminota ya mbere igice cya mbere yabaye myiza kuri Musanze, kuko yagiye nayo inyuzamo ikereka Al Hilal ko iri mu rugo idafite ubwoba bwo gukina. Yagerageje uburyo bwinshi kuko yashoboraga no kubona igitego, yewe no ku munota nk'uwa 9 hakiri kare cyane rwose yashoboraga guhita ibona igitego cy'imbere, kuko umwataka wayo yagiye abitakaza, ndavuga Shaban Hussein ku munota wa 16 yagiye ahusha n'indi minota itandukanye. Hakizimana Titi ku munota wa 20. Uburyo bwinshi ubona ko Musanze minota igice cya mbere ikinnye neza, ko ntabwo yigeze itinya cyangwa se ngo ikinire inyuma, yagendaga ikagaruka. Al Hilal nayo ikagenda abona ko umupira uva ku izamu ujya ku wundi, ari nako nyine no Al Hilal bigenda. Barimo Emmanuel Fromo, barimo Adama Kuribari ku mpande bagendaga banyuzamo bagasatira izamu, ariko myugariro ndetse n'umuzamu wa Musanze uzwiho ubuhanga mu gukuramo imipira bagiye baba ibamba, bituma igice cya mbere cyose kirangira nta nimwe ibashije gutera mu izamu. Gusa igice cya kabiri cyo cyabaye cyiza kurushaho, kuko niho habayeho gusatira cyane kurusha mu gice cya mbere, nubwo nyine byaje kurangira ku munota 44 akagozi gacitse. Igitego cyari cyavuze kiraboneka, ariko n'ubundi bano basore ba Musanze bakitsinze. Ibi biba byatewe nyine n'igihunga mwashyizweho n'abataka b'ikipe muhanganye, atari ukuvuga ko ari ubuswa. Umukino rero waje kurangira amanota 3 abonetse. Ikipe ya Al Hilal Omdurman yari ishyigikiwe. Twabonye abafana bo muri Sudani, ndavuga b'Abanyasudani baba hano mu Rwanda bagiye batandukanye, bagaragaje gufana kuri rwo hejuru. Bari hano muri stade, harimo aba baturutse hirya no hino, harimo no mu mujyi wa Kigali, ariko kandi Abanyamusanze nabo bitabiriye ku bwinshi k'umukino warebwe. Ntabwo ari ubwitabire wari kwitega ugereranyije n'imikino Musanze ikunze kwakira hano, ariko bonaga ko byari ibintu byiza cyane. Al Hilal Sports Club rero nk'uko nabivuze iza ku mwanya mwiza wa 8, ifite imikino itandukanye imbere, ariko irakurikizaho ikipe ya Etincelle ku itariki 8 z'ukwezi kwa mbere nyine turimo.
Mu yindi mikino rero kuri Kigali Press Stadium Kiyovu Sport imaze kunyagira ikipe ya Gicumbi ibitego 4-1 itirara no ku mwanya wa gatatu. Ni mu gihe rero mu kanya gato cyane ikipe ya Elmerek iza kuba icakirana n'ikipe ya Gasogi United n'undi kuri stade ya Kigali Pele ku isaha isa 12 n'igice. Indi mikino itandukanye nayo turagumya kugenda tubakurikiranira twe turi Umunota TV official, umunota.com ndetse n'Umunota News ku mbuga nkoranyambaga zose. Jewe nitwa Maurice Ikuzwe, Fisto ari kumfasha ku mashusho, mugire ibihe byiza.